ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ types of content ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯍꯧꯕ types of content ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯁꯟꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯉꯥꯡꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯍꯟꯒꯅꯤ so we have total of 4 types of content ꯂꯩꯕ 4 types of content ꯀꯣ international levelꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩ ꯇꯝꯃꯛꯄꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯕꯤꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯀꯧꯏ ꯑꯃꯅ ꯕꯤꯂꯤꯖꯤꯟ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯖꯁ ꯀꯣꯄꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯁ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯁꯦ ꯃꯈꯜ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗ ꯐꯔꯁ ꯋꯥꯟ ꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯁꯜꯂꯣ ꯀꯣ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯃꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤꯋꯥꯟ ꯒꯦꯁ ꯋꯥꯠ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯕꯨꯗꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯣ ꯃꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯨ ꯗꯦꯝ ꯇꯨ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯋꯥꯟ ꯏꯁ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯐꯔꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯐꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯏꯁꯟꯕꯤꯔꯣ this is what we call as text is the foundation of a content and ko si kaun ko karigumba nahakna content ama semake hai matamda nang hana text ki format ta han leitaba yaroiba once aina sigi script simu leigraba once ko ai sigi script ta leigraba aina karigumba content ama semake hai matamda aina ngang do report cha script oina leigraba ko adu oitaragadi ai sending ba mong da semba yaiba yadro kai format ta semba yai ai video format semba yare adagi audio da ngang ba yare adagi photo oina torpa yare sai akhoi gi kano daga akhoi gi product ki details ga iba ja akhoi khang de ko mani pure pa ida ibani karamba phone se nei no haiba maru yam lei hengwai pasa bai ba companies mam na defamation suit tawda loi long ni akhoi gi ain sum urak pani ko mi gi text ka je podu khura laga mani pure pa ida inai ko maji kanana tambri no ju khang de yaragadi khara chexalaninge mapanda hengwai globally connect torpa matamda adagi third subada ko video ne audio ne photos ne du still I know je haijabado sigi text ma ko si laitaragadi ai video number yare audio ngang ba yare podcast oina thokpa yare photos oina design tawba yare ai sigi text na sina foundation oiba sidagi ni ko khona content na horok toja nadra aduna text is the foundation of all the content nice yarba aduna anything tawdri kandane nang na video samangang doero presentation na pi doero hengwai kana gumba haidi bankers ma amda nang presentation pi ga habra investor ma amda nang presentation to ga habra natraga school gi college ki oja ma amda nang present to matam da hana nang ithom gani ba ai horen step 1 da kai haisige 2 da kai haisige 3 da haisige once adu later gadi ai tong mong to yarani that's number 1 adubu ai sidi ta oi ko this is what beginners level ni ai sida changa roi ko this is a very very basic oibneba sugum majide me am YouTube ta phangoi Facebook ta jo phangoi like ta jo phangoi ko you need to learn from someone who already had an experience ko adu dagi tamhaningi sugumba idea si aduna chidemo first ki khoina types of content and hakuma tamda aina ngasi Facebook ta adagi Instagram da YouTube ta aina harani bako sam so nande sor content am kak sem je hakuneba nande kanona nande sor na ngon harni sa karam content no harani lore du dum khatam hangune moigine huji khoigi afawa followers 100k aduke leiba me amda amtang hangoba content am ta same sine kaina ko karam content no na hango even I wanted to challenge khoigi film star me amda sudum hangbiu adagi influencers me amda ju hangbiu ba karam makhal gi content same targadi ai audience ne hena pamni that's a number 1 question adu ahamada akhoi di kai de same mani there are 4 types of content the first one is bulb on hello bulb on ko bulb on na haiba sigi meaning sa ai mayam da explain tor ke munato kanagumba amada nangna mana sukhang khangdriba anoba ko ideas plus anoba knowledge
gyan loksing hai tare ko anuba mana sukta ta driba ko kana gumba amada hujik noina mayam se tamlai disu ko yamana khangju khang giroi ko khoi sa roi dari khang mani aduna content nama sema matamda mina su khang khang driba kanyam kanaba ko aduga plus hoi manipur ina si jam to honinge ba tang educational oiba ko format je pang ngangan deba khoi de wathi orem adegi mi video khar share torkani adegi photos khar share torkani mi gi tawbiru ginu ko nangi hana sana tawbigo hoi mi mateng panganu di haibna te ko I'm not saying that tawgadabu nangi hana personal branding am tawba sidai sida ko nang karamba ideas pi sige mi ne sukang khang reba anauba mi ngonda kari loksing gyan pi sige ko natraga kamaina aina ngasi semi ba aigi content sa mi ngonda takpi ba tambi ba ko adugumbo ne semo over manipur si masing thibe yarmani ko please type on the comment educational over videos ko semba mayam mi kun phana ibang ngodra sida hida influencer ko kana ba loksing gyan oiba tamjaningai oiba ko manipur ne mi lak kun pha manga sida ne mi kun khtang ko som puthok pi bang ngodra if I'm selling this chicken in a kanbiro ko sing haktang kaubiro ba sigi poche aina ngasi paijari se khoi cup pudi cup ni ko adom si je chicken in a kanbiro ba aigumba chicken yon ba se manipur da top tai ler ngani ba aingon de ke de lai du no question jo hango ba si chicken yi wanga tante phi phami ba dukan phami ba moi da tom matam da khara khena ba khara taw da ba yaro ko ma manipur da if you wanted to survive aduga turnover in terms of crore revenue ko nang lakti dum dawer tan gini in terms of turnover the crore and talke hai tardi you must have some secret ngarang takiba class to so aduna mayam na hujik ko haibire copy loi tong mai amadi manipur da khatang tamjaningai oiba ri loksing gyan piba mi ja ko pangyam yam de hai tar aduga moise free da pithok pu yam pamu jai sigi poche akhoi manipur da tawdab ni na nang to khwai oba simple bonde ai kamaina sem do no sigi forma joi pi ni ba this ko si forma lai nang kamaina idoino kamaina text kamaina idoino kari wahi haigini haibna chingba si formula ma perne class of the loipi geba the first one is bulbon second this is what we call as contrarian ko contrarian na haizna na sizna mu quite favorite oiba khogi manipur da ko manipur da bu phawge harba ko manipur da bu phawge harba sigi pochima sina do si khangdab su yang mani khang su yang mani ko manipur da nangi content sa samna nangi product am yolok pam tam da viral chalan ge haraba natraga mi mayam da reach to ge na khalaba natraga mi mayam na comment pihaninga ba ko sigi content je akhoi manipur ga de yam tina chane ko siguma pochina mu kai doge ha matam da nangna na ko blue color na habaja aina nangi do blue na te nangi do pink ne na mari to ne ba mari na bis simok nungai bajidi manipur da layeroi ko khoi mayam gi di comment da pabiro comment na sakine nangna kari gumba opinion nam piro raba aduda oza sabo kyam tholokani hamra pareng da tholokani pareng da ko sigi contrarian jigi sigi formula ju pige ba adi nang na gane as nang je masak yam phajai kya hai ba je sala hey kaina mo hak tu ne ba koi manipur gi film star ma har se ba ko balla har se ba ko example ni ko balan tar ju tajar jano example on pi ne balla jai na masak tei phajai hai tu ne ba sala hey inoi noi ba du na kana no je rohen kech na mahjala ne yare balla do hojik ti ai pam je hanu bion gre sigumba content je koi manipur da di yam phawe ko sigi formula ju ai rohen kamaini I do noi ta ke ba yarba ko mina karigumam harpa matam da opposite tadum haibase ko nangna karigumam phai haibase mana phatte yak tu neba yan darba sigi je khoine samsam bida khoina english ta yam simple language sa hai tar gadi controversial oi ko controversial world la khwaidagi attention phang manu pam leidana Andrew Tate nam leidana myam khangbi bra Andrew Tate ki fans obi bro machin quite hi banu ba do bullshit na go Andrew Tate ki gango ko magi yengo ma se ko ai kana gumam pala hai binate ko example pi bini ko
controversial oiba sigumbaje ngangak taragadi yam thuna phawgi chansam wange. And next khwaidagi maru oiba ma haijarage ko curiosity. Curiosity content. Sigi curiosity content jana aina kaigidamakta samai no haitari mayamje question hangba adagi akhoi samsamida haragana akhoi Q&A 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 smaina som live ta kam thokpige live ta kam interact tobige mi myamga live ta mi na question hangbagi chance som the people not only offline offline ju tobige doni mi ga unaraga wari sanabidana khotana adu sometimes nangunda leiba followers myam desu blind edit tawramoidana nangbu pamjabagi nangbu khangingbagi nangna tawriba thabak tuda appreciate tawbirakpagi mayam am lermani ba sidai sida moi question song hangdragadi nang pambai chance handrakani ba sum aduna sigise every week ta muktang di nangi followers myam mi thokpiyo ba nogi da mukta ai lari anything khangdaba do law into taksage music packaging tamningba adagi adi pasa am leijadraga suna sida tawrlo thabak tawrlo kaina depends on your industry any industry gi aina sum example pi wani matamdu da nang si Q&A ta hudragadi nang je mina sum neglect tawbe helakani nang sum mangani sum mangdarakani aduna yaragadi sigi live sisu ya maru oi live mak natraga suna mayam gi anything aingonda hangningba any question lai bitaragasu nasi ma aingonda reach out tawbiro ai adongi mateng ai soidamaki ai pangjage hayoba in any field like shudo bi sports to bi dance to bi adai food ski bi adagi construction do bi you name it nangna hizariba nangi industry da kana gumba amada khangdaba myam am leibiramani nangna question hangasu yaiba mina hangtragadi Manipur da huji yam thina problem ama leiba hai taragadi aina he har Manipur dum soningakani Manipur business side dukan phamani na loi haige I can proudly say dukan phamani na dum haige Manipur history da any business owner amatana ngasi bukta IPO chanba kraminte no one in the history for the last 45 50 years 60 70 years ta mayamna business talk matamda Manipur dei karamba company shawrage ngo IPO chanba any companies aduna khoije side dum lo chale side dum US nangi branch layer bra nang US ke client ge work to winner ba Dubai de leiba mina nangi pot leibi bra New Zealand de leiba mina nangi pot order to birak bra adagi nangi pot che contract oina chahi manga gi pura tension free da mina thaguni pot leibi bra mapan hai bani Manipur nate Manipur gi dukan bam masen yan ba I don't care adu nataba deal ga sign tawnaga invoice ke inaraga chahi manga gi contract investment na khoi thadara ge nang choklo khu choklo ge kaina aduna mayam investor thi matamda bank katang tobigano you need to focus on Qatar gi mi try tobio pasa yam thing pai aduga si Qatar gi mi se poina nangi business idea se kitang pam graba nang crore ma thak pa ko ta thawni mini kun bharoi adu Manipur di business to che chang da sewa business registration yam kan tawne yargadi private limited lon ma tawningi akhoi nu ju kani investor kani kano da ai satra hoji kun muk lei khoi private limited kun link khalakani sigi kun sida ai Dubai dagi mo invest on gani ba sida khoi di principal ju hulaloi interest ju huloi ba noi loan banking loan type tawro ba akhoi di comment kani aina profit sales or matungda profit phangjarak podo adai mai 10% pi gini ba mayamna paisa puna point punai principal ga interest ka thaguni hulani adai government na mahane akhoi di subsidy da 35p 45p na aduda lang thubigano adui mohota English communication khara haibiro command khara leibiro wangang masak pa khara haibiro khara presentable oibiro isado haitagri tamo aduga investor me amda pitch to akhoi office ta lakhani aduga moina pam taragadi investment do som phangedana Manipur da yamna khoina business to je isagi pesa loi putho taweba yamna adugo ai kano sida kanagumba amna psana crowdfunding do biraga investor to bodi masing yam thina yamde ai ju khangba kuidri ai gi mentorum khak lei Assis Gower na Bharat Pay sarida India gi ma so one of the unicorn ni adudagi ai ju khangaki kamaina investor kamain thirakani ai business ta kamaina investor kani ai ju haitrikan dai ima gi baba gi pasa loi tumwei tawrei for the last 7 years bukti ai profit ta lekte aduga chahi ahum mari jadane aina kitang mai chumukpa 2021 dagi kitang stable ore aduga hujipudi dom kitang yare sona chanbera ga ina ju khangdai
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ it takes lots of time ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ this is what we call as trending content ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣ trending content ꯁꯤ ꯃꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ trending ꯃꯤꯁ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 isai taning mi bu leibro jagat chida ko nang yamna pamjaba isai ma magi videos ki background to nang phana thira ju na nang hatang or su ta ni ba ko si music ki place na kaida sanare emotional sanare ba miyoy ba ge ko isai yam phajaba leida na manipur gi da ko khoi lai oiraba am leiba ahi bam syam ko haidi leida ne nang bu asum mana ko da do isai da adegi ma amana isai phajaba yam leida na ko manipur gi adagi English to oigara Hindi to oigara sigi training content na khoina music ki background jima yam thin important hoy siga tana te ko music ta market si da huzik mina kari pamino ji khanga dong ne like Nokia kamain sigir no khangbiro ko one of the top cell phone mobile phone yon ma moi top ni le mi do ko zar long handa ge do R&D torok taba trending je kaino Apple na soma kanda screen da loimak name Nokia na kedore utup man da sum nam le Nokia ya ina han ba pa ho se Lumia ko 720 ga ler ma do tang patak toraga ma way back in 2010-11 sai do male ko when I was in Delhi adu dam khak pa ho we adugi mamang dudi utup ngata ni dana khoigi Nokia 1600 6600 Nokia N95 N70 adu da yam tha bani ko ado Apple na mu ke dore touch screen da tor loina market moy capture dore kano Samsung jo so aduna content se मैम मरी थोकना ले को this is very important सी formula loi pi ni kamaina sem ni kamain tong ni hana khango market the thol ko matam na aina content ja phawon ge tar de ai training sema ni ba si kaino this is what we call as viral ne ba manipur na blind the viral chat pani ko but you are my student ko aduna khoi di blind hire no ba aina kai gumba viral ama chatlan ge hai tar ga di ai trending content gi ai formula sinar kani formula ko blind na taba mingonda share am to biyo adu tawgunu ko adai ama leidai manipur ge give away to tardi comment da thada biramo kaina ko snamana bi ani hum da tek to biramo adu ga horen kanom pi ge do adu kyam kuin to gideno ko that's completely ko adu yam low level loy bane kai no mina nang sinai du de share to biramo ka comment am to thada biramo na ko adu maina to du sorok pudi ko khangga to ninge ba ko aina di khotrong hon ui ko adu maina to gunu adu mota formula sino tammo khangra di kamaina ai content je monetize kamain tor kani aina paijari ba Facebook che degi mina pasa thiba to kro ba nang na huji pari ba Facebook ma'am degi 2030 natra at least like 40,000 mula adi nang kitang yadro ko adu kamaina talak to no adu jai pitok ke ba secret ni go de nang na huji pari ba Facebook ta page habam lai Facebook habam lai monetize kamaina yam thuno olakani ko at the same time YouTube ta kamaina 4,000 WhatsApp me kamaina yam thu yor kani ko sidai sida views manipur macha tawno ba if you are targeting in YouTube US macha taw targadi US ta yeng paga khoi manipur yeng yam thi khenai ba manipur nang mi lahu mari yeng baga US ta mi khari yeng baga asai gi price se money se natraga magi CPC value se minen yam wang country change to kada ba ko aduna ko anything pari ba tools oigera ko social media oigera niyom chumna khangna pai targadi fazana sinna targadi mayam ju ko loinamak paisa tangani adubu yaragadi wathi warim di tawno ko mino sitabani ko aino ji hai si mari de semo over ko ai di sida focus to haninge mayam gi competition de nang lo thude ke harba ko manipur tong to jasano ba ko nangi audience sama tongana pasana thamge harba am clean noina kai gang to ba bulb on is ko educational oiba content ngang matamo ko nangi audience sama tongana dum leidoro sidai jida nang 100k 10k ko bullshit ai hage moi hojik leiba influencer ma'am do are they earning like 50,000 per day ko adum hainer ji to 3 lakhs moi per month ta tamang amre ko ai followers ya mena adi followers ma'am do paisa on na teba ai followers leiri ma'am do adu dagi ko ai pot lek to ji mi khaji khatane ba adu leina ba step ani changi ba adu ani di uroi ba mayam na pamdu se kai pamne
ꯑꯩꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯅꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯝꯒꯅꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯒꯅꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯝꯃꯅꯤꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯃꯅꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯅꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯪ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯨꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯅꯪ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯂꯝꯃꯗꯤꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯏ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯕꯤꯒꯤꯅꯔꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯀꯃꯟ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ if you become a marketers or business owner ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ second stepꯀ ꯀꯣ second stepꯀ third stepꯀꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯧꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯪ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯜꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯌꯨꯇꯨꯕꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯐꯥꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯣꯏ ꯁꯣꯃꯥ ꯅꯨꯡꯃꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯃꯣꯏ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ what most of the people in social media ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯐꯦꯛꯅꯤꯗꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯂꯗꯤ ꯐꯨꯒꯥꯏꯅꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯣ ꯁꯤꯕ꯭ꯔꯥꯁ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯥꯒꯠꯄ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯏꯗꯤꯠ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯐꯣꯇꯣ ꯐꯖꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯒꯠꯂꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯄ꯭ꯔꯣ ꯊꯥꯒꯠꯂꯝꯃꯣꯏꯗ ꯐꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯅꯨꯄꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯃꯃꯥꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯔꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯔꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯥꯒꯠꯂꯔꯣꯏ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯤꯈꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯖꯦꯟꯇꯜꯃꯦꯟꯈꯩꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯖꯦꯟꯇꯜꯃꯦꯟꯗꯤ ꯄꯪꯌꯥꯗ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯖꯦꯟꯇꯜꯃꯦꯟꯈꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁ ꯌꯥꯔꯦꯍꯦ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛ ꯇꯧꯔꯁꯦꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯒ ꯊꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯆꯨअल if you really wanted to earn money ꯀꯣ ꯂꯣꯡ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯇꯝꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁ ꯈꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯪ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯣ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯒꯨꯍꯥꯇꯤ ꯌꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯌꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯌꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯅꯪ ꯈꯪꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯄꯪꯊꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯠꯇꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯋꯤꯠ 4 types of content ꯑꯅꯀꯣ ꯀꯣꯃꯦꯟꯇ ꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗꯒꯤꯅꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1 we call as bulb on ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2 we call as contrarian controversy ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯕ ꯅꯝꯕꯔ 3 curiosity ꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯆꯠꯅꯔꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯂꯔ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯝꯃꯤꯅꯦꯍꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯇꯝꯕꯤꯌꯣꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯌꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣ ꯌꯣꯟꯗꯣꯏꯁꯤꯕꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ R&D ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣ R&D ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯦꯠꯁ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯦꯝꯋꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯄꯜ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯁꯨꯡ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯁ ꯇꯦꯜ ꯃꯤ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯕꯣꯔꯥ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯣꯔꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯌꯨ ꯅꯤꯠ ꯇꯨ ꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯒꯦꯔꯥ ꯇꯝꯒꯦꯔꯥ ꯇꯝꯕꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯒꯅꯨ ꯀꯣ ꯇꯝꯕ ꯂꯦꯞꯄꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯍꯅꯨꯔꯕꯅꯤ ꯀꯣ the more you learn the more you sharpen your skills ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ skillsꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯃꯤꯈꯩ ꯍꯩꯔꯤꯈꯩ ꯃꯌꯥ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯠꯄꯗꯣ ꯁꯠꯀ ꯂꯦꯟꯕꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯣ ꯁꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯃꯔꯤꯁꯤꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ I'm clear with the 4 types of content ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯇꯧꯒꯅꯣꯕ ꯅꯪꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯌꯨꯇꯨꯕꯔ ꯑꯃ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯃꯥꯏ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯑꯣ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯔ ꯅꯣ